Kgotso weso, dumediswa ke Kgotso Moabi. Ha re tswele pele ka mefuta ena ya phuputso moo re ntseng re tsepame hodimo ha metheo ya yona, mme ha jwale re ntse re tadima mantswe, ditheme ao ka bona e leng thuto e ikemetseng. Ha jwale re ntse re tadima mantswe, nnete, matla, di-intellectual le university, mme re tadima tsena ka leihlo la Distinguished Professor Bert Olivier wa South Africa. Ha re hopotsana moo re teng maobane re itse kapa video e fetileng re itse motho a ka re nakong ena ya jwale e leng ya bureaucracy ka system ya yona, ka kanetso ya yona ya ho kenya tshebetsong, e fana kapa e petlenya melawana ya maemo a kgiro, e leng rules of conditions of employment, le tshebediso ya di-discourse tsohle tse fumanwang university. Ho feta mona, discourse ya corporacy e leng corporatist discourse, le ha e sa wele tlasa bureaucracy eo e neng e ka sebetsa hantle pusong ya kgatello e leng ya fascist kapa socialist tse renang ha jwale, e phethahatsa mosebetsi wa bureaucracy. Na ho ka etsahala ho shebile menahano ena e matla ka lehlakoreng la dinahane, e leng century kapa mongwahakgolong wa 20, ho ba le kgwao ka university e le setsi kapa ditsi tsa thuto ka ho tswelellisa le ho etsa maintenance ka ntlafatso e le modification ka mokgwa wa kapa o di-discourse tse fapaneng di itshebedisetswang ka ho rata, di fetiswa ka bureaucratization, e leng taolo ka diqonwana ya puso kapa ya kgwebo eo e tlamahaneng le corporatization, corporacy tse tswakaneng le matla kapa matla a dipolotiki. Na ka ntle le boemo bo teng bo qaqileng ba ho ikemela ba specific intellectual, e leng sebadibadi se kgethollileng, e leng ho sebetsa ka disebediswa, e leng di-resource tsa system kapa tsela ya ho thethefatsa, ho etsa di-stabilize ka ho botsisisa, ho kgella fatshe boipolelo ba bophetheho esita le tse ding tseo Schmelzer ya sebedisang monahano wa Foucault a bontshitse. Motho a ka sebedisa mofuta o itseng wa discourse ho nolofatsa kapa ho etsa mitigate matlahadi a teng ka hare ho ona lefapheng la thuto ya e rutang, a tswedipana, a meneka, a hlola marangrang a matla ao. Sena se ka etsahala hantle. Ho na le di-discourse tse ngata tseo motho a ka di sebedisang, tseo tsa tsona e leng tsa Lacan tse 4, moo dikamano di leng teng ho di-discourse ya hysteric, discourse ya analyst, esita le discourse ya university le discourse ya monghadi, mme di fana ka monyetla wa ho di tswaka e le ho qoba ho ba lekgabunyane la matla. Schmelzer wa bontsha jwalo ka ha bontsha. Discourse e nngwe ke ya Heidegger e bitswang kgutlo 4, e leng fourfold. Discourse e nngwe ke ya Martin Heidegger e bitswang kgutlo 4, fourfold, e nang le matla a ho nolofatsa, eo e leng mokolokotwane kapa motheo, e bang ke setsi sa thuto, discursive regime, e leng puo ya discourse ya nako e fetileng ho kenya ho enngwe
e bang ke mokgatlo wa setjhaba kapa wa dipolotiki, e bang ke tsela e kgethileng ya botjhaba kapa ya moetlo, e bang ke architecture, taba tsa moaho kapa bonono. Discourse ena ya Heidegger e di amohela kaofela e le tsela ya ho phela ha sebele ha motho lefatsheng, moo motho kapa batho ba sa nyenyefatsweng jwalo ka di-discourse tsa bureaucracy, e leng taolo ka diqonwana ya puso kapa kgwebo, bureaucracy, kapa koporasi, e leng corporation. Concept ya Heidegger ya kgutlonne e phuthetse di-concept tse nyalanang ke lefatshe, ke sepakapaka, ho shwa, le tsa modimo le badimo, divinities, ke earth, sky, mortals le divinities. Mme re ka hopotsana hanyenyana re ile ra bua ka concept. Na concept ke eng? Hara tse di re boletse re concept e na le dikarolo, e leng di-components, mme kgutlong ena ya Heidegger e hlile jwalo ka ho bontshitswe hore concept di a nyallana. Di-concept e nngwe le nngwe nna le kwatipa yona, fela dikwatipa tsena, di-zone tsena tsa teng di na le moo di kopanang teng, hoba ha e nngwe le siyo concept ka bo yona ka moelelo yona o feletseng e ba sekgeqe ha ya fella, mme ha di le jwalo di ba le moelelo le mong ha mmoho. Ke ka hona tjena ha re bua ka kgutlonne e le concept ya Martin Heidegger, o thwe ke nyalanang, e bua ka lefatshe, sepakapaka, ho shwa le tsa modimo le badimo, earth, sky, mortals le divinities. Tseo kaofela ho ya ka Heidegger di phuthetse mekgwa e sa qojweng ya ho phela ha motho lefatsheng. Sena se re haeba e nngwe ya tsona e le siyo, kapa tse ding tsa tsona e le di-marker tse tshwayang, tse fanang ka sebaka, place, sa motho lefatsheng, motho a keke a phela bophelo ba batho. Ke ka hoo a reng ka bone ba tsona di etsa bonngwe, di etsa ntho e thweng ke simple oneness. Lefatshe, ka lefatshe Martin Heidegger o bolela lefatshe le bolela le teng ka kelello ya mathomo, e leng archetypal sense, le teng ka moelelo kapa kelello ya mathomo, archetypal sense. Lefatshe ke moo bophelo bo bang teng, ho kenyelletsa bophelo ba motho, empa lefatshe hape ke ho stintana, ho hanang ha motho a ho phunyeletsa, ho hanang ho etswa moetsuwa ya nyakurelwang, ho hanang ho etswa moetsuwa ya nyakurelwang. Lefatshe ke mohlanka, ho tlokomang le ho behang ditholwana, ho kollang metsi le ho jwalo ka lefika, ho holang ho fetoha semela, kapa ho holang ho fetoha semela le ho fetoha phoofolo, e leng ho thweng ke serving bearer, kapa blossoming and fruiting, spreading out in rock and water, rising up into a plant and animal. Re itse lefatshe ke mohlanka, ho tlokomang le ho behang ditholwana, ho kollang metsi le ho jwalo ka lefika, ho holang ho fetoha semela le ho fetoha phoofolo. Sepakapaka sona se bolela ke ho elellwa ha motho ka bojwale le bokamoso, ho tseba ho nahana ka tsa kamoso, le ha motho a keke a tseba hantle
ntle le ho lepa diketsahalo tse tlang, mme kgaello e leng limit ena e qholotsa motho hore o na le bofokodi. Ha re sheba ho shwa ho bolela motho wa shwa ke ntho e shwang. Ka tsa Modimo le badimo o bolela morumuwa wa badimo. Jwale ha re sheba morutehi e mong scholar, morutehi wa Heidegger ya bitswang Carsten Harris wa le America, o toloka ka ho hlaka concept ena, mme scholar sena se re lefatshe ke phano, given, kapa ke ho ka hodimo ho tlholeho, e leng ho thwe ke material transcendence. Ke mpho e sa etswang ke motho, ka hoo e kgina ho thweng ke lefatsheng kapa tshita kelello, e leng sphere of intelligibility. Harris o tswela pele o re ho bulelang batho lefatshe ke mmele, mme wa tsitlalla o re motho a hopole, jwale re qotsa mantswe hae ka kotlolong, a hopole nna, e leng self, ke ho itsotellang, ho lakatsang, ho bang teng lefatsheng ha jwale, ke ho angwa, ho sisingwa le ho bua. Lefatshe le bolela lefatshe le sa tshwareheng, leo puo ya moya, e leng essence, moelelo, moetlo kapa tsa Modimo le badimo e fetohang puo ya lefela felane, ya lefela la mafelane. Ka mantswe a mang, se kginang lefatsheng, e leng world, lefatsheng, meetlo, puo ya moetlo ke lefatshe, e leng earth, lefatsheng ke world. Ka mantswe a mang, se kginang lefatsheng, e leng world, mme ha re bua ka world re bua ka meetlo, puo ya moetlo. Jwale re ho kginwa keng? Ke lefatshe, e leng earth, e seng lefatsheng. Lefatsheng le kginwa ke lefatshe, world e kginwa ke earth kapa fatshe, ground, le sisinyang motho, ka hoo a amehang, a tsotellang, a lakatsang, moo motho kapa moo batho ba buang ditakatso tsa bona, tshabo le merero, di-projects, mme dipuo tsena di wela meetlong ya Heidegger a e bitsang lefatsheng, e leng world. Lefatshe le earth le amang motho, le haelletswe kapa le entswe embodied mothong ka ho nna, e leng self. Lefatshe, e leng earth, ho sa natswe tshita kelello kapa mystery, e leng inscrutability ya lona, moo le kenyeleditseng puo kapa puo ka bophara, ho kenyeletsa le discourse, le thusa batho ho fetela ka nqa ela ho buleha, e leng openness, kapa lefatsheng. Ho thatholwa ha Harris ka sepakapaka ho hopotsa motho, sepakapaka ke sky, ho hopotsa motho ho eketsa moo Heidegger buang ka sona. Sepakapaka se hokahane, se ntse linked le ho elellwa hore batho ba tseba ho fetela ka nqa yane ho mona le ha jwale, here and now, ba tseba ho fetela ka nqa ela ho mona le ha jwale, ba fetela ka nqa ela ho here and now, ka mehla ba ka pele kapa ka nqa yane ho bo bona. Sena ke sona, ho ya ka Harris, seo tumelo ya batho e leng sona. Hape sena se hopotsa motho ka sengolwa sa Heidegger se bitswang being and time. Being and time, moo a reng batho ha ba tadingwe ka tahleho, e leng throughness, empa hape ba ka tadingwa ka tjantjello, e leng projection.
e le hore moo a re batho ba tadingwe ka ho tahleho e leng thoroughness, empa hape ba ka tadingwa ka tjantjello e leng projection, le ha ba wela ba etsa falling, ba etsa fall. Tjantjello e leng projection e bolela bokgoni bo motho ka mong a nang le bona ba ho itshebedisetsa ka ho rata, e leng appropriate, boemo le ho fetola kapa ho nama, ho etsa elaborate ho bona ka bonono, creativity ba hae, le ha a na le tlwaelo ya ho wela le ho phomola boiketlong ka mekgwa le meetlo. Kapa motho a ka eketsa re boiketlong ba discourse tsa bureaucracy le bo capitalism tseo ka mehla yohle di ithesemetsang ka matla a tsona ho bona. Ka hona sepakapaka se tlisa bokgoni ba bonono, ho ntjhafatsa, ho etsa renew kapa ho fetola meetlo kapa di-discourse tse tlwaetsweng, e leng normalizing, tse tlwaetsang, discourse tse tlwaetsang tse potileng motho, tse laolang bophelo ba motho jwalo ka tjhankana. Ha re se hokahanya ho shwa e leng mortals le qanollo ya Heidegger ho being and time, sengolong sa e sebitswang being and time ya motho, e leng Dasein's, eo ya motho ya ho ikamohela hore o a shwa, mme ho shwa ke karolo ya ho ba teng ha nnete, e leng authentic existence. Ha fela motho ha sa iphe kgotso ka ho tsofala ha hae, a keke a fumana kgotso, a keke a lokoloha ho phela ka moetlo kapa ka borutehi intellectually. Ho di beha mohahlankgwiti ho amohela ho shwa ho lokolla motho eketsa difela, adding to one's verse, ho pheleng ha hae ha moetlo. Jwale ha re sheba Modimo le badimo, divinities, tseo Harris a buang ka tsona, e leng scholar sa kapa morutehi ya balang taba tsa Martin Heidegger. Modimo le badimo ha re se bua ka tsona hore hara kgutlo nne, Heidegger o re ke mohlodi wa moelelo o tibileng, moo ho sa tsebahaleng na badimo kapa modimo moetlong ofe kapa ofe, empa modimo kapa badimo divine ke ho sa tsejweng, unknown. Hobane ha ho reha kapa hobane ho boreha lebitso ho ya ka Heidegger ho tlola ho leng bohlokwa, e leng mantswe a fanang ka moelelo le boleng, the way, voiced, ground of all meaning and value. Haeba ruri modimo le badimo, e leng divinities, di bolela mohlodi wa moelelo o tibileng, di bolela mohlodi wa moelelo o tibileng le ditlwaelo tsa batho. Sena se kenyeleditse ditlwaelo tsa ho ruta le ho fuputsa. Sena di kenyeleditse ditlwaelo tsa ho ruta le ho fuputsa. Jwale kgokahano e hokae ya discourse tsa Heidegger tsa kgutlo nne, fourfold, le nnete, di-intellectual le university? Taba ke hoja boemo bo teng ba kgolo ya taolo ya discourse e behang leihlo, e leng panoptical discursive ya bureaucratization, ena ho thweng ke taolo ka diqonwana ya puso kapa kgwebo, e leng bureaucratization, le corporatization tse teng di-university tikolohong ya rona Afrika e Borwa, di ne di sa nyakurelwe ka discourse tsa Foucault, discourse tsa Foucault tseo di matla, nnete le discourse kapa di-theory tsa discourse tse nne tsa Lacan kapa discourse tsa Heidegger tsa kgutlo nne.
boholo ba barutehi ba ka iphumana ba kwebetelletswe ke discourse tsena tsa matla, mme ka thuto ya tsona ba ne ba tla ikutlwa e le di-specific intellectuals, e le dibadibadi tse kgetholohileng, mme ba tseba ho hanyetsa matla a tsona a teng sistimeng ya thuto a kwebetelletseng le baithuti ka ho tshwana. Barutehi, academics, ruri ba na le bokgoni, ba capable ba ho sebetsa e le di-specific intellectuals, e le dibadibadi tse kgetholohileng, e se ka ho nahana ka botebo fela, empa le ka ho sireletsa botho ba batho. Seo re lokelang ho se tshoha ke ho tshaba tshabo ka boyona, jwalo ka ha Teddy Roosevelt a tjho. Ke ka bokgutshwane bo boholo ha ne re sheba ha o ntso o bua ka mofuputsi, na ka nako tse ding ha etsa mosebetsi, a etsa projeke ya phuputso, na ka nako e nngwe o sitwa ho tswa ka hare ho matla ana a teng, mme a hlalositswe na matla ano ke a feng. Jwalo ka ho bonahetse hore di-university ha re lebeletse ke ditsi tse ikemetseng, tse sa susumetsweng ke mang kapa mang ntle le tshusumetso ya botsona ka botsona, empa matla a teng a tswang ka ntle le ngana a bureaucratization le corporatizing kapa corporatization. Jwale sena se a bontsha ka hare ho metheo ena ya phuputso hore ka nako tse ding phuputso ka boyona e sitwa ho namalla, hobane bakwa ke yona mantswe ana re boletseng re ka bona ke dithuto tse ikemetseng ka hare ho metheo ya ho fuputsa, ka hare ho mefuta ya ho fuputsa eo re e boletseng. Mme ke ka bokgutshwane bo boholo re buileng ka ditaba tsena tsa nnete, matla, di-intellectual le university tseo e leng mantswe a teng ka hare ho mefuta ya phuputso moo re tsepameng hodimo ha metheho ya yona. Weso, ke a leboha. Ke kopa o se ke wa lebala ho subscribe ha elale.